ceciren iraga sungkan COVID-19 inggih punika panas, batuk kering, miwah, sesak nafas. Mangda nenten keni COVID-19, iraga sareng sami patut. Kapertama, iraga patut stata nguasa tangan sadurung iraga nyiun. Wusan rauh ring jabe, miwah saneliana. Kaping kalih iraga patut ngutsaha stata ngangge masker, mangda nenten nularin tur nularang sareng anak lianan. Kaping 3 nenten dados mapupul sareng anak akeh tur presida ngatur genah iraga ngadeg punika sanika baos physical distancing. Kaping 4 sampunang iraga ngambil panyingakan irung miwah cangkem sadurung tangan iraga kedas antuk nguasa tangan ngangge sabun tur air mengalir. Punika mawinan iraga patut uning ring kawentenan punika. Selanturnyane puniki wenten tata cara sane patut tatkala iraga batuk utawi flu. Nutup nganggen tisu utawi kain. Patut pisan iraga ngangge sanika baos masker. Punika taler dados ngangge siku tangan. Inggih wantah kadyasa punika pitekat titiang.